Ami ba lebogela tirisano mmogo ya bone ka malatsi a Paseka. Mopapa Francis o tlhokafetse. Mogotsa metshameko pitse ya Western Bypass e fenya lebelo la 2.400 meters la Massa Grand Horse Race. Ntselo e lela ga Thato Kgosimore yo tla re nelang tsa metshameko ga re ntse re tsweletse topotaposa o ranona ka puo ya diatla mothesong ka mogela a bodi amogele mo pegong ya ntlhamogolwane wa mapodisa a Rekops Superintendent Joel Machete a re ba tshwengwa ke dikgang tsa bogodu jwa leruo segolo thata go utswiwa ga dikgomo mo kgaolong ya Rekops mo nakong eno a re ba tshegeditse borre ba le bane kwa merakeng ya Saoga mabapi le dikgomo di le 10 le botlhano tse go belelwang e le tsa bogodu a rutlwa pego ka se ba itseng tebogo. Tse ke dingwe tsa dikgomo tse di mo diateng tsa mapodisi a Rekops tse Superintendent Machete a tlhalosang ga di tshwerwe ke mapodisi ka go belelwa e le tsa bogodu. Dikgomo tse di leng ga gompieno di 31 ka palo di casing tse di harologanyeng mme tsa bohelo tse neng di taga di tsile di le 15 mme ra tshwara ba belaelwa ba ka nna ba 4 mo go tsone yo mongwe wa bothanona a sia re santse re ntse re le mo patong ya gagwe re tsoditsa gone ko kgaolong ya Zaoga re di ithetse mo masakeng a le mabedi batho ba 4 ba re ba tshwereng ke ba ba amanang lone masaka onea. Kgang ya bogodu jwa leruo ya tshwenya mo kgaolong ya sepodisi ya Rekops. Bogodu jwa leruo bo bontsi thata ha ke lebelela hela go tswa mo kgweding ya January 2025 go goroga gompieno re le mo kgweding ya April kgwedi hela ya bo 4 re setse re nnile le leruo le re setse re kile ra le tsana mo go rona e ka nna about 75. Dithotomiso tsa rona di kgonne go supa gore ditshipitse ga se ditshipitse di tshelang ke namane tse dinyenyane ba di thaolela mo dikgomong kana mo go bo mmatsone be ba di ruela ko di sna matshwao ba di tshipi tsone tse di ka skeng di kgone go tracewa gore ba tebe re ha setse di godile di na le dinamane ba tebe ba kgone go nna le tsa bone tse di ka skeng di thole di nna le dipotso. E re ka Batswana ba ngongorega ka tiego ya ditsheko tsa leruo. Superintendent Machete a re ba dira maiteko go rarabolla seemo seo. Re setse re itemogetse gore go na le batho ba ba tsamayang ka dipitse mo motseng le mo merakeng e dikologileng mo tswa Rekops ba tsamaya ba palama dipitse ba apere dikhupaheto o bona mathohela so ke dikgang tse leng gore re di emetse ka dinao re ba setse morago ya no ntse re ditsentse ha customary court gore gongwe le gone re nne re thuse re hokotse workload ya ko ga Maka Strata gore re di hehose ka gore boammaruri dingongorego di dintsi tsa gore dikgang di reportiwa ko go rona mme ga di tswelele. Superintendent Machete o leboga barui ba ba tsweletseng ka go ba ema nokeng go tshwara magodu a leruo ka ke sone se se ka thusang gore ba lwantshe bogodu joo. Sebaetseng Tebogo, BTV News, Rekops. Mo letsatsing la bofelo la malatsi a Papolo ya Morena ba lephata la dipalamo le ipabaleletseng kwa maemelong a dipalamo kwa Phalape ba supile ha ba sa itemogela makgwere ape go tswa mo bakgweetsing ba dipalamo tsa setšhaba le bapagami ka go tshwana mogolwane go tsweng kwa lephateng o supile fa go nnile le tirisano mmogo e maleba e netegaditseng gore bapagami ba boela mafelong a farologaneng ka pabalesego a rutlwapego ga Gabriel Meriki. Lephata la dipalamo le ipabalotse le mo Phalape ba supile fa bone le tirisanyo mmogo e ntle go tswa mo bapagaming le bakgweetsi ba dipalamo tsa setšhaba go ya mafelong a farologaneng. Mookamedi wa lephata mo Phalape o ne a tlhalosa fa ba ne ba thathoba dipalamo go netefatsa go di na le tiisetso tse di maleba. Tirisanyo mmogo ya rona tota e siame borra dibase ba cooperata mo tsatsing ya gompieno ga re ise re itemogele kgwetho bapagami ba bantsi go bogolo jang go ga Boroni ke yone route e leng gore gona ana e na le batho ba bantsi go huta tse dingwe re lebile gone gore re cover di area tse di pharologane mme hela di basi mo nako e re le mo go yone di teng ga ise re iponele kgetho ya gore ga dio le lebile gone gore tse dingwe ne di ile Moria tse dingwe ne di ile dikerekeng tse di harologaneng mme re di sologetse tsone tseo ka gore ba dikereke ba tse ba heditse maabane
mo e leng gore tsatsi eno re sologetse tsone tsele tsa dikereke gore di te go thusa tsone di-line tse di leng teng tse gore di kgone batho ba seka ba nna mo line-eng nako e telele. Bakgweetsi ba dipalamo tsa setšhaba le bapagami ba supile fa go boela mafelong a farologanye go santse go le botoka le fa go na le mela fale le fale. Gompieno ke se ke itemogele pharakano epe mo go ka gore santse go le phakela. Ke solela mo tsamao ya letsatsi go tagelela go tšhentšha ka gore batho ba boa ko dikereke. Tirisano mmogo ke e siameng ya la papa gona la le bothata bo gompieno. Ke tswa ko Seleka ya go emela go Seleka ke tile ke sena mathata le transport yaanong ke tsene mo Phalape ke a ga borone go mosuke transport ga e yore mo line-eng ga re tse re to palamana koma. Badirisi ba ditsela ba kgoletse gore ba bo ba netefaditse fa ba obamela melao ya tsela ka nako tsotlhe mo malatsing a boitapoloso wa Gabriel Mmereki go tswa television Phalape. Maokamela mapodisa a Thamaga Superintendent Moses Kwarare a re ba tshegeditse rre mongwe wa mokgweetsi wa dingwaga tse di 52 go ba thusa ka ditlhotlhomiso mabapi le kotsi ya koloi e gapileng botshelo jwa mme mongwe wa motse wa Thamaga. Mo potsoletsong le lekana dikgang la BTV kwa Thamaga ka Matlhatso, Superintendent Kwarare a re lentswe malatsi a boitapoloso a Paseka a ne a iketile hela thata mo kgaolong ya gagwe ga go tshwantshangwa le ngwagola ka yone paka eno ba tshwentswe hela ke yone tiragalo eo ya kotsi ya tsela. A re gatela pele mookamela mapodisi a Molepolole Superintendent Jacob Malapong a re monongwaga ga ba amogela dipego dipe tsa ditiragalo tse di botlhabetsi fa go tshwantshangwa le ngwaga o fetileng ka malatsi a boitapoloso a Paseka. Le fa go ntse jalo a re ba tshwentswe ke dikotsi tsa tsela tsa dikoloi tse di masisi tse di diragetseng mo malatsing a Paseka ka ntlha ya go sa kgweetse sentle mo ditseleng. Ha bua mo potsoletsong le lekala la BTV News Boshem, Superintendent Malapong o tlhalositse ha ba gatisitse dikotsi tsa dikoloi di le pedi, nngwe ya tsone e bakile dintsho fa nngwe e bakile dikgobalo tse di masisi. Ka jalo kopile bakgweetsi go kgweetsa ka kelotlhoko le go ikhutsa fa ba e sa itekanela go kgweetsa. Kwa kang mapodisi a tshwere borre ba le bararo ba dingwaga tse di magare ga 17 le 20 ka molato wa go thuba matlo ba bo ba utswa dithoto tsa selekanyo sa 6,228 pula. Superintendent Lesedi Solomon a re mapodisi a begetswe kgang eo ya go thujwa ga matlo kgwedi eno le 17 mme ya re ba tlhotlhomisa ba tshwara borre ba le bararo ka dithoto tse ba di utswileng tse di akaretsang didirisiwa tsa diletso, bojalwa le motšhini o go duelang ka one kgotsa swiping machine. Superintendent Solomon o tlhalositse fa mapodisi a fitlhetse borre bao ka dithoto dingwe tse le tsone go belelwang nyele tsa bogodu. wa tshosantso le dikgang tsa Botswana Television re ya Gumare. Banni ba motse wa Gumare mo kgaolong ya Okavango ba kopile go dirisanya sentle le lekala la botsogo mo kgaolong ya bone go lwantsha bolwetse jwa malaria. Se se buile ke mothusa tona wa botsogo Re Lawrence Okeditse jaaka na buisa phuthego ya kgotla kwa motseng wa Gumare a go lekodisa banni ka seemo sa bolwetse jwa malaria kwa kgaolong ya bone. A rutlwa pego ka Tiny Tshukudu. Boshenjana le phata la botsogo le ne la ntsha pego go supa fa bolwetse jwa malaria bo tlhagogile mo mafelong mangwe a bokone jwa lefatshe leno mme bo simolotse mo kgaolong ya Okavango. Go supagala ga bolwetse jo bo ne jwa anama le mafelo a mangwe a akaretsang Ngami, gantsi Tšhobe le Tutume magareng ga a mangwe. Mothusa tona kwa lephateng la botsogo Re Lawrence Okeditse a re tshwaragano magareng ga banni le puso e ka thusa thata go lwantsha bolwetse jo. Seemo se se gompieno se re leng mo go sone se re bontsha gore jaanong go tla re go leka gore re tsolopanye re leke gore re oketse se re ntseng re di dira ka ona malaria. Mme ke kopa gore ha bana ba lona ba ta ko malapeng ba ta go gasa melemo e tabeng e dira gore malaria a se ka ana mathata monang o se ka wa nna montsi le be le dira gore le ba letelle ba tsena mo mantu. Ra itse gore ba bangwe ba re nya ga ke rate monko wa molemo. Go botoka gore o nkgelwe ke molemo. Banni le bone ba supa fa morafe fa gongwe o sa bereke sentle le ba ba romilweng go ba thusa go lwantsha monang. Batho ba gana ha o tla bula ba molemo wa lona ya le nkgela. Batho ba ba gasa monna ba re golega
gore re gana go bula mato hela ga o le malaria o bua ka sepatela ke se se taka badiri le didirisiwa gore ba te ba kgone go re thusa mo malaria ga o tswela hante mothusa taotona go sproile mo ntu o ta go dobola kwa bokhutlong banni ba Gumare ba kopile puso go ba agela sepatala se segolwane ka jaana ba kokonelwa ke go tsaya loeto go latela dingwe tsa dithuso kwa Maun le Francistown. Tiny Chukudu, BTV News, Gumare. Wetso lebelo le pitsi la masa le ne le sa supe kgaisano e kgatlhisang hela benne le rotloetsa segolo bogolo ba dikgwebo potlana jaaka le ne etse ba kgwebisa baka sa go bapatsa dithoto le ditirelo tsa bone. Mareta Kaisera wa bega. Masweteswete a bagwebi ba akaretsa ba ditiro tsa diata, baapei, bataki, ba ne ba thoma mekhukhu ya bone kwa lebelong leo go rekisa dithoto tsa bone. Go ngoka bajebareki go tswa monogae le mafatsheng a seleng. Go simolola ka dibaga, go felana ka dijo tsa Setswana, lebelo leo le rotloeditse kgwebo ntle le kgaisanyo ya mabelo a dipitsi. Rekisa lontse tirong ka letano go tswa kwa China, Australia le Amerika. Ba simolotse kwa Kenya, Nigeria le mo Maun. Gompieno kgwebo ya bona e tsamaile sentle. Ntse re lefa go simolola mo mosong, kgwebo ya rona e tsamaya sentle. Ke tshwene e nte e re fileng go ta go rekisa. We are here at the Wingate Hotel. We're and business has been good so far. Like it's something I like it to drink. We had wished for a real so nursing packing but managed to like this next time. I printed a t-shirt written as Mau Samidupi Horse Racing. Kitemene sekipana se kwadilwe gote Mau Samidupi Horse Racing. Sekipana se ke se dirile go kwetiwa ke mokgwa wa pitsi wa Western Bypass. Performance of Western Bypass from the previous races. Because nake lebella gore e performa yang. Mo parlamente wa kgaolo ya Mau East yone a lokwa lebelong leo o a goletse maiteko a supa fa go rotloetsa mediro ya mefuta e go thusa go nonotsha le go tokafatsa itsholelo ya kgaolo. Ka cooperative social responsibility ra ya mogela hela thata ra e khalaletse hela thata gore la be le thusa ba go ba botana mo kgaolong ya rona ba bangwe e le magana ke so se hela thata se re dumelang gore jaaka go tabe go gola dipalo di tla from 4 go di a go go jaaka ba kanya go atolosa lebelo la bone na ngwaga o tang tsholofelo ke gore ba rulaganye ba lebelo le ba oketse ba go ipotana o netefatsa gore lebelo leo ga le nne le seabe mo metshamekong fela mme na atolosetsa letsogo kwa morafeng. Mareta Kaisara, BTV News, Samidupi. Moletlo wa go keteka Paseka kwa kerekeng ya Eloi monongwaga e nnile serara sa go ribolola motlha wa diphetogo go tlhabolola kereke eo ka ga tlase ga boeteledipele jwa ga Archbishop Dr. Sekai Jacoba. Makgolokgolo a maloko a kereke eo e ne e le basupi mo tirong eo kwa tsetsejwe ka malatsi a Paseka. Pego ka Karabo Molusi. Go tlhomamisiwa ga baeteledipele ba mo maemong a bishop le bathusi ba bone ke go diragatsa ditshwetso tse di tserweng ke maloko a kereke ya Eloi kwa phuthegong ya mokatakata e neng e tshwerwe ka kgwedi ya Tlhakole ngwaga ono. Dibishopo tse di neetswe boikarabelo jo bo farologaneng go akarediwa tsa tsamaiso, boruti, semowa le seporofito. Diphetogo tsa rona di supa jalo santa pirine di supa maemo gore a eme jang a ka kgona kereke maemo ao jo no bona ke bakanya maemo gore a ta kgona go itebatepanya le diphetogo. Bo bishop bona ba ke bona ba tshwantse gore ba tlhalosetsa batho gore ke nga gona le diphetogo, ke bona ba tshwantse gore ba e rera ebile ba e tlhaloganya ebile ba e tlhalosa ka entseng ka teng mme ebile maemo a bone a re bone ne bona ba e rweleng ko pele ba e bona gore ya diragadiwa. Ke rata ke a kgole thata kereke ya Eloi Christian Church e rileng ha ngwaga o simologa mme ba bona go tshwanela gore
ba tise baruti gore ba etelele phuthego ba na le kitso ke bua jaana e tise baruti ba ba hetang 50 go tla ko sekolong go tla go ithuthuntsha. Eloi e tlhomile lekgotla le le tsamaisang kereke, molao motheo o mošwa le dikomiti tsa bomme le tsa borre, mme tsweletse ka go dira melawana ye mengwe. Maiteko a lemogilweng fa a tsamaelana le moalo wa ditlhabololo wa lefatshe leno. Re le puso re lemoga tshwanelo ya gore motswana mongwe le mongwe o golesegile go ka rapela kgotsa go ka ithopela tumelo epe e tsamaelanang le ene. Ka jalo puso ya rona e tla dira ka gotlhe go netefatsa se ka nako tsotlhe ka go tswa ka melao e tokagatsang mogamao. Puso ya lefatshe la Botswana e ne ya tšhentšha maloba. E tsaya gore ga re riana re mo thapelong ya go rapedisa gore ba se ka ba eletsa le ga e le sepe sa setšhaba. Tsa setšhaba e nne tsa setšhaba ba thuse tšhaba ye. Le rona ba re ba ganetsang ba ba thodumelang re rapediseng re se ka re ba ganetsa hela ka go batla go ba phamolela re ba ganetse ka boammaaruri ja go batla go akanya lefatshe. Maloko a Eloi go tswa mafelong a bone a kobamelo mono Botswana le kwa Aforika Borwa a solofetse go tseela diphetogo tse kwa godimo, mme ba tlhaile tsebe gore puso e tla araba jang matshwenyego a peo ya ditsha tsa dikereke le dituelo tsa ditlamelo tse di kokonelang dikereke. Karabo Molosi, BTV News, Tsetsejwe. Wetso jaanong a re lebetsa mafatshe a sele. Moeteledipele wa kereke ya Roma Mopapa Francis o tlhokafetse. Mopapa yo tlhologang kwa Argentina o tlhokafala jaana a le dingwaga di le 88. Se se tlhalositswe ke ba bonno jwa ga Mopapa jwa the Vatican mosong ono. Mopapa Francis yo neng a eteletse pele kereke maloko a kereke ya Roma a fetang didikadike kgotsa dibilione di le 1.3 lefatshe ka bophara go tloga ngwaga wa 2013 o ntse a sa tsoga sentle a tshela ka ditlhabi ebile a kile a direlwa romompeng mo a feletseng a dirisa kolotsana ya bana le bogole kgotsa wheelchair sebaka se se fetang ngwaga. E rile ka tlhakole e le lesome le borobedi ba bonno jwa ga Mopapa ba bolela fa makgwafo a gagwe ka bobedi a amilwe ke mhikela. Lefatshe la Aforika Borwa le dumetse go sekisa mapodisi a le mabedi a go dumelang a nnile le seabe mo polaong ya bana ba le bararo ba ba lwela ditshwanelo ka nako ya puso ya tlhaolele ka ngwaga wa 1982. Go fitlha mo nakong eno ga go ope yo kileng a bonwa molato mabapi le borukhutlhi jwa tlhaolele. Tsheko e ya bana ba ba le bararo ba lwela kgololesego ba ba neng ba bolawa ka bomo tota ka ngwaga wa 1982. Bana bao e ne le bangwe ba ba neng ba le kgatlhanong le puso ya tlhaolele ya batho basweu e neng e nyatsa ditshwanelo tsa batho bantsho. Baitseanape ba re tsheko e ka bulela tse dingwe. Lefatshe la Democratic Republic of Congo le segetse ga thoko phathi ya tautona wa pele Joseph Kabila. Pego go tswa ka DRC e rifatsa go segela kwa thoko ga phathi ya People's Party for Reconstruction and Democracy PPRD mabapi le dikgang tsa go ema nokeng baphatlalatsi go tsogorogela puso ga lekgotla la M23 kwa DRC. Dipego di bolela fa Kabila a ne a le maoto a tshupa go kgala ditsuludi tsa lekgotla la M23 tse di laolang kgaolo ya Kivu. Puso ya DRC e ne ya bona Kabila molato wa go ema nokeng ditsuludi tse di ikemetseng kwa borwa jwa lefatshe leo. Kabila yo eteletseng pele lefatshe la DRC go fitlha ka ngwaga wa 2019 o ne a boela gae ka bokhukhuntshwane ka Labotlhano. O gorogetse kwa toropong ya Goma e gapilweng ke ditsuludi ka thuso ya la Rwanda. Wetso a re di bepegolana teng ha Tate Kgosimore o gonela tsa metshameko. Ke
ke a go leboga o lebile sa moka matlametlo a modisa ke go di gorosa ke Thato Kgosimore ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana Tournament tsa nako ya bosupa a re bepego e di gogang kwa setlhoeng pitsi ya Western Bypass go tswa kwa Motokwe ke yone fentseng lebelo la mmamanga la 2400 meters kwa mabelong a dipitsi a Masa Grand Horse Race a neng a tshegeditswe kwa maung ka matlhatso pitse eo ya ga Retirement Kelebeng e neng e palangwe ke Solomon Ndura wa dingwaga tse 30 go tswa kwa Motokwe e ikgapetse 30,000 pula fa mpagami wa yone ene a ikgapetse 3,000 pula Mareta Kaisara Kapego. Pitsi ya Western Bypass e setseng e itiretse leina mo lethaboreng la Tara Bridge e ne e setse morago ke Imperial Ruby ya ga Otis Koshipati go tswa Namibia e ikgapetseng 20,000 pula fa mopagami wa yone David Cobram a ikgapetseng 2,000 pula maemo a boraro o ne a phamotswe ke Salfano go tswa Gantsi mme a ikgapela 10,000 pula fa mopagami wa yone yo gape e le mong wa yone John Pierre a ikgapetse 1,000 pula. Dipitsi tseo di ikgapetseng di tsene tsa go utang selefera le kopore ka tatelano ya tsone ba tsaya karolo ba ganeng ga bone go leng go letona mo lephata la metshameko le bodiragatsi re Jacob Kelebeng ba buile jaana ka kgaisano eno se re ka se dirang jaanong go ya ko pele rona ke gore re make sure gore this thing e nna sustainable ya tswelela go na le di-series di-sponsor ba ta on board ba itse gore ba ka dira jang re leboga Sunbet Mascom ba sale ba simolotse Sunbet e sale taela e le ntšha e be e tsena mo teng mme ba supa ya le gore ba eletsa go tsena mo mabelong a otlhe ga re ka bona go ntse ya le gore a re sport sa rona sa go e tshwere ka mokgwa ya le mongwe fela e ntse ga ise drone ke dirisitse tlhaloganyela go ikhipa But overall, as a sponsor, I think we have achieved what we wanted to achieve. Going forward, this is the beginning of bigger and better things. Western Bypass and other horses. Mela kholo e leng teng ha ja ka lo bonye re setse rena le bo Masa di Sunbet e setse lone e tsere karolo ya go ta go supporta this race le Mascom e ne tsere karolo ya go ta go supporta this race le ba Ministry of Sports and Arts the Honorable Minister Jacob Kelebe. The ministry was here and the Honorable Minister was here also. So tota re khona go bona gore integrated of the private sector and the government re khona go bona gore kholo ya go nna teng. Mo mafelong a mangwe Sambuka go tswa kwa Motokwe e fentse lebelo la 1,000 meters crossbreed go ikgapela 10,000 pula. Fa maemo a bobedi a tsewe ke Chili Bites go tswa Lothakane mme e ikgapela 7,000 pula. Maemo a boraro o ne a phamotswe ke Mama Africa go tswa Maun e filweng tebogo ya 5,000 pula. Mareta Kaisara BTV Sport Samidupi. Re ntse re le mo go tsa mabelo a dipitse tona wa tsa mahatshe a sele Dr. Phenyo Butalem a re mabelo a dipitse ke mongwe metshameko e hapegileng ka o kangwa ka bajanala go tla go abogela le go itumelela mme bile se ka tsakwangwa le go tla go bona dintlenyane tsa tlholego le dingwao tsa dikgaolo ka go farologana tona o buile se kwa lebelong la dipitse le le lantla go tshwarwa la Mopako Rancher Annual Horse Race Challenge ko motseng wa Kanaku go bapa le motse wa Mabutsane Bosheng. Emmanuel Rapoa. Lebelo le la bo le rulagantswe ka mabelo a farologaneng go simolola ka la sekgala sa 800 meters go felela ka la makgaola kgang la 2,400 meters. Kgaisano e ne ya akaretsa fela dipitsi tsa monogae tse di sa tlhabololwang maikaelelo e le go rotloetsa thata tsa beng gae. Selo se sa metshameko ke so se leng gore ga se hela go itshidila le gore batho ba helele ba le gore ba itekanetse mo mebeleng ke kgang ya gore go na le mo go teng sports tourism nna ke le tona ya tsa mahatshe a sele ke dumela thata gore ha re ntse jaana re utlwalela ka
ditiragalo tse e leng gore ngwaga le ngwaga ga motho ngwaga o simologa o kwala gore ke batla go ya ko Grand Prix ya gore ke batla go ya ko mabelong ale ke batla go ya go lebelela Champions League ke batla go lebelela sele maikaelelo ke gone gore mabelo a tshwana le one a gole a goroge gone go banni ba ka kono tota dilo tsa bone gore ke lemoga gore o ka re di hitlhegile se ba ka bontsi ba dilo tse ba ka itsetsang ka tsone tse e le gore ke dumela gore go tswa ko ntle batho ba di tlhoka le ba di batla ke be ke re tla ke ire event e leng gore gongwe ba ka tla go kopana ha morahe o tla bong o le montsi teng gore ba kgone go nna le tšhono ya go ithekisetsa whatever se ba se dirang ka kwano sebopego sa thotloetso e ntsinyana sengwe ka bogoe botlhela le bojanala nka e ba jalo ke so se ke reng re na le ba gaborong le bone ba tsile ba bangwe ke so se ke reng re sologetse gore jaaka tlabe go simolola e gola e tsenya le disupiwa jalo ke ra leruo le tse dingwe jalo go tla bitsa le bone ba kgwebi ra ba rotloetsa ra ba laletsa gore ba nne teng mopagami wa setlhopha sa DRC Horse Stables Phenyo Loba a tshepa pitse ya leina la Messi 10 go tswa ko motseng wa Dutlwe go fenya lebelo leo le le neng le le bokete le go tlhakitso ya mopagami le mahatlha pitse e itshetletseng sentle nya ta ka itumela chacha ka hata ka wina ka hona 2 kilometers lebelo la 2 kilometers ke kopanye le mantšana yo go tswa ka tshikwana ke mbitsa ke re tša ntsenye mbatsho me so shiriya yo shishente ke eletsa go gola ke golela pele lebelo le le wela mofenyi wa lona ikgapetse 4000 pula mme le solofetswe go tshwara ngwaga le ngwaga go tsisa itloso bodutu mo barati le barotloetsing ba mabelo a dipitse mo Kanaku le metse e mabapi Emmanuel Rapoa BTV Sport Kanaku jaanong re tswa mo go tsa mabelo a dipitse re lebatsa tennis William Diol wa Afrika Borwa ke ene mampudi wa kgaisanyo ya J60 Gaborone ya tennis a sena go fenya kgatlhanong le mogabo Maxime Mehek ka sete tsa 6-4 6-3 mo makgaolakgang a neng a le kwa National Tennis Center Kgomtso Sefako ka dintlha motshameko o simolotse fela go le masheta jaaka batshameki ba le mangangane ka tiritiri mo seteng ya ntlha fela Diol a thogatsa taolo ya motshameko a dirisa Mehek diphoso go ka feletsa gapa sete eo ka 6-4 seta bobedi be le pharologanyo jaaka Diol a na laola motshameko go tswa go tshimologong go fita ya gapa bonolo ka 6-3 go netefatsa fa a fetoga mofenyi wa kgaisano. No, I think it was a good match. It was intense like you said. I started off good. E ne le motshameko o bokete fela thata go tswa go tshimologo go ya go bokhutong madua ga a supi ka fa motshameko o neng le bokete ka teng mme motshameki ka nna o mpile phadisanyo e mashetse. Doesn't say it all, but I think it was a bit tougher than the scoreline, but it was good. I think my head was strong, so I'm impressed that I didn't back down. I always stayed in the point, always try to give myself another opportunity. So yeah, but I'm very satisfied with how I played, and yeah, it was a good match. It was tough. It was good though. Could have been. Go ne go le bokete ka gore ke ne ke lapile mme le ene o ne a lapile mme o ne a tshameka botoka ka kakaretso e ne le motshameko o masheta ke rata go tshameka mo Botswana ka gore sengwe le sengwe se nthusa go tshameka botoka fela thata gompieno go ne go se letsatsi mo ke tsang gore go nne le sayo motshamekong ya rona. I do enjoy playing here. I also enjoy playing in the heat, but today was a bit colder, so the ball was a bit slower, which didn't really suit the game. But apart from that, I enjoy playing here. motshameko a basetsana o bo le bagantse motshameki yo mo memong a ntha Alisha Tila ga mmogo le Allegra van der Walt le bone e le ba lefatshe la Afrika Borwa fela Tila a tsaya taolo ya motshameko a tshela metsi bogale jo di-serve tsa ga der Walt go ka tsaya ketapele ya 4-1 sete ya ntha e santse simolola go fita ya gapa ka 6-3 morago go etelela pele ka 3-1 mo seteng ya ntha Taylor o ne itebala mo go neng ga busetsa der Walt mo motshamekong mme a iphitlhela a tshwara ketapele ya bobedi jwa segokgo ya 5-4 seo sa mo tiisa mokwele go feta a baakanya tshameko wa gagwe go netefatsa fa a fetsa seteo ka phenyo ya 6-4 le ikgapela bosimega. Very good. I felt like I set up my points very well, and towards the end ke simolotse motshameko o sente ebile ke tshamekile sente le fa ke ne ke dira diphoso tse dintsi mo seteng ya bobedi ke itumetse dikgaisano tsa mme di latelang ke tabo ke tshameka ko Europe. I'm going to Europe soon in July or June, but yeah, we'll see how it goes from there. In the first set sete ya ntha ke ne ke tshameka botoka kwa ntheng fela
o ne a toga a tshameka go nkgaisa a tsaya ketapele ke dumela gore motshameko o ntathegetse gone foo. Changed and that's where I lost. Kgaisano eo ya J60 e tsereng sebaka sa beke e ne thagolela tsela e nngwe e tla tshegediwang ka kgwedi ya Seetebosigo e le ya Botswana Open. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. E le Kgomotso Sefako a re tsa jalo ka bokutlong yo dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight tsa nako ya bosupa pele re kgaogana a re lebe tseneng di kwa pele. Teng ba dibase le bapalami ba lebogela tirisano mmogo ya bone ka malatsi a Paseka. Mopapa Francis o tlhokafetse. Mo go tsa metshameko pitse ya Western Bypass e fenya lebelo la 2.400 la Massa Grand Horse Race. Wetho tsa nako ya bosupa wetho ne di le kalo ba tepolopi ba latela ka seemo sa bosa. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa loapi se dira ke leader wa dikgomo mme fa re simolola ka go lebelela pula e re gatise mo mosong ono. Makafis Ras Border Post le somele borataro tsa bo Metrical Station bone, Matswere Wildlife Camp boraro, Boxbeats Agromet Station bobedi. Fa re lebelela seemo sa loapi mo itsebeng a ne se re supetsa maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Mo tsetselang la ka moso gona se re go thibile ka bontlha bongwe lefatshe leno ka bophara ka kgonagalo ya pula ya diphefo di kgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng le kweneng. Mo aphakeleng gone go tla ikutlwa tsa go le bothito mo dikgaolong tsa Nghabe Thobe le Bokone jwa Legare ka lesomele borataro go ya go lesome le bosupa. Mo dikgaolong tse dingwe gone se re ikutlwa tse go le mololo ka lesomele bobedi go ya go lesome le botlhano. Mo tshokolong gona se go ikutlwa go le bothito mo dikgaolong tsotlhe tsa lefatshe leno ka masome a mabedi le bosupa go ya go masome a mararo le bongwe. Fa re bea seemo sa loapi ka tsela la boraro la bone mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng le kwene ka tsela la boraro tshotse pula diphefo di kgadima e phatlaletseng le mafelo a dikgaolo tse go le mololo mo tshokologong. Ka tsela la bone gona tshotse pula diphefo di kgadima e anameng le mafelo a dikgaolo tse go le tsididi mo tshokologong. Kgaolo ya gantsi gona se tse pula diphefo di kgadima e phatlaletseng le mafelo a kgaolo yo ka tsela la boraro la bone go le mololo mo tshokologong. Kgaolo ya kgalagadi gona se tse pula diphefo di kgadima e phatlaletseng le mafelo a kgaolo yo ka tsela la boraro go le mololo mo tshokologong. Fa ka tsela la bone gona se tse pula diphefo di kgadima mo mafelong mangwe a kgaolo yo go le tsididi mo tshokologong. Dikgaolo tsa Nghabe le Thobe gona se tse pula diphefo di kgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo ka tsela la boraro. Fa ka tsela la bone gona se tse pula diphefo di kgadima e phatlaletseng le mafelo a dikgaolo tseo go le bothito mo tshokologong ka tsela la boraro. Fa ka tsela la bone gone go le mololo mo tshokologong. Dikgaolo tsa Legare le Bokone botlhaba gona se tse pula diphefo di kgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo ka tsela la boraro. Fa ka tsela la bone gona se tse pula diphefo di kgadima e phatlaletseng le mafelo a dikgaolo tseo go le bothito mo tshokologong ka tsela la boraro. Fa ka tsela la bone gone go le mololo go le tsididi mo dikgaolong tsa Bokone botlhaba le Borwa Legare. Fa kgaolo ya Bokone jwa Legare gone go le mololo mo tshokologong. Ke sone seo seemo sa loapi a ene boroko. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle.